gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 17 Gashyantare 2020 nibwo hirya no hino mu bitangazamakuru ariko biciye ku itangazo polisi y'u Rwanda yashyize hanze yatangaje ko umuhanzi Kizito Mihigo wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera bamusanze aho yari afungiye yiyahuye yapfuye. Itangazo rya polisi y'u Rwanda rivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere hagana mu masaha 11 aribwo basanze Kizito w'imyaka 38 yiyahuye. Polisi ivuga ko tariki 15 n'iya 16 Gashyantare Kizito Mihigo yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera. Ntirivuga icyo Kizito yiyahuje, gusa ngo hahise hatangira iperereza ry'icyatumye yiyambura ubuzima. Kizito Mihigo wigeze gukatirwa imyaka 10 kubera ibyaha birimo kugambanira kugirira nabi Perezida Kagame Paul. Muri 2018 yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika asohoka muri gereza atarangije igihano. Mu cyumweru gishize yari yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo agerageza kwambuka umupaka, ndetse byari byabanje kuvuga ko yashakaga kujya kwifatanya n'imitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubu yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera akurikiranyweho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gutanga ruswa. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.